Zadovoljstvo mi je da mogu da vam poželim dobrodošlicu u ime kolektiva predškolske ustanove Bajka i svoje lično ime na današnji dan kada obeležavamo naš rođendan i to 16. Pozdravljam goste iz lokalne samouprave, goste iz predškolskih ustanova sa regiona, goste iz Novog Bečeja, predstavnike škola, goste iz ustanova i institucija sa kojima naša ustanova sarađuje. Koliki je značaj postojanja predškolskih ustanova, to svi znamo. Pa nam je zato i stalan zadatak da o deci koje su smeštene u naše vrtiće svakodnevno brinemo i obezbeđujemo što bolje uslove za njihov pravilan rast i razvoj i da ih kroz igru, druženje, vaspitno-obrazovni rad sa puno ljubavi, strpljenja i tolerancije pripremimo za polazak u školu i njihovo dalje odrastanje. Svaka generacija predškolaca, pa tako i ovogodišnja, svojim učešćima na raznim konkursima i manifestacijama, kako u našem gradu, tako i van, pokazuje dobre rezultate i osvaja nagrade, što deci čini veliku radost, ali svima nama.